Denge Kurdistanê. Jinavendan uçayan Radyo Denge gelden başkodarın heja ilu 22 Eylül 2025 Düşemli Brüksel saatine 50 Ahmedi'de hemen uçayın seris ve peşkeş bir kendimde Azadiye Reberapuya. Hevseruke Meclisa gel a Mahmure jali hezen Irak ve hata gerten Hevseruke Meclisa gel a Demokratik Avarge hapena beran aşiyet Rusem Cudi Mahmure Ahmet Şehbaz 18 Eylül legel a Jukari Vasayita Meclise Gabarnaz Jibu Tendürsi Çune Süleymaniye Devegeri de lebendeke kontrolü arteşa Irak ile havice jali leşkeran ve hata gerten Beyku hincet nişan bilin Ahmet Şehbaz u a Jukari Vasayita Gabarnaz bavake keyfi birin navendali persine ev çar rojin ko girtine u derbarı revşavande agahînîne wargeha Mahmure bi salaye dibin ambargo dorpeçedeye bi teybeti ji dehê Nîsana 2025 ve hükümeta Iraqê ev ambargo dorpeş dijwar kiriye rê nada amur û kelûpelên avahîsazî û binesaziyê bikevin wargehê de dîsa gelek caran di rê de karkerên diçin bajarên Iraqê bê hincetên girtin û birojan tên hapis kirin. Ahmet Şehbaz u endam diplomasiye jidnav de şandek Mahmure 14 Gulana 2025 peşti li Bağdayê hevdîtinan dikirin ve geriyan hatin girtin û su heft rojin de girtîgehê de hatin ragirtin. Komisyona zaman çand u hünere yaden partiyle Ahmet'e binesazien zaman çand u hünere rünüşten la Ahmet'e de çarşıya pevajı ayıştı ucvaka demokratikle civineke girin katılar kıstın. Komisyona zaman çand u hünere yaden parti bisazien çand zaman u hüner u vejere civiyan. Civinli çand da Ahmet'e pekat hevberdeki komisyonaya Cemile Turhalı u heval Dilbahar tekilleri civine u armanca ve bi kurmançki u kurmancı ahivin. Heberdeki komisyona çand zaman u hünere yaden parti yekce armanca mingehin apevajı ve kepekarna azadiya civaki u beteybeti ya gele kurtes şankir. Parlamentere den parti u endama komisyona demokrasi hoşkubrati u hevgirtina milli meral danış 5 tajı gut komisyona li meclise tene bu guhertin kirina bu guhtari kirina xoya bi sinor kiriye. Hatan ha amade kariya guhertina kanundan ne kiriye. Em pir hev dedin sazi u dezgenin zamanı kurdi ben guhtari kirin li hatan ha ev daxwazeme pek hatiye. Pişti axaftınan civin ve çepemeniye girti devam kir. Peşniyaren je civine ve je aliyeden parti ve peşkeş komisyona le meclise Türkiye varekirin. Şutut karte jinin şoreşker en şehit hatın biranin merasma biranine jinin şehit ve peşenkliya komina jinan a Meryem şutut karte hat bekanin endame TJK Nevroz Agiri ahibi gu tekoşina jine ya ku de şahs evine erciyez u be hezaran jinan de gerduni buye de ve em be duruşmaya jin jiyan azardi xurtir bikin şere cihane yesiyemin her diçe dijwar u berfirehti be de hemu şerande her izede jin u zaruk dibine armanç u zor u zahmetiyan dibinen dışarı tevgere azadiye de jin bune xwedî tecrübe û divê em li pêvajî ayiştî û civaka demokratîk xwedî derbikevin. Nevroz Agît got ku ser müzekerevanên çareseriyê Rêberapoyê û divê azadiya Rêberapo werê misûger kirin. Piştî axaftinên merasima bîranînê bi duruşmayan bidawî bû. Benjamin Miricana Çanda Kurt a şehit Sinan Dersim hatı darxıstin Fransa bajarı Marsilya Benjamin Miricana Çanda Kurt a şehit Sinan Dersim hatı darxıstin u ju gelek navenden Fransa'ya Kurdu dost envan tevlim Miricane bun. De Miricane de gerek standen gu berhemen kevne şopi u pürtük edvan de hatın peşandın hatın danin.
Mihrican bu folklora Kurdi u Koreya tev çande dest bekir. Pişre Parlamenter Dem Parti Ömer Öcalan ahiv u tekildarı peş ve çuna pevajiya açtı u civaka demokratik de agahidan ugut re berapo ser müzekerevane perskileka Kurde u divede komisyonali meclisi de bağ ve Mihrican bu müzik guvent u çalakien çandi hatta derengiya şeve devam kir. Fransa'yı Nancy civinin gel hattı darxistin. Fransa bajarı Nantes'e beştariye Şeyh Murşid Xeznevi u Serüke Civaka İslamiya Kurdistan'e cike mele şevke civine gel hattı darxistin. Civin li navenda Civaka Demokratik A Kurd HDPK'nin hejmarekside Kurdistan beştari civine bun. Hev Serüke Mesa Nantes'e Rıza Xınız axaftın navekirine ker. Peşre Serüke cike mele şevket axivi gud gele Kurd edi qabulnak yeku ve hesten oli vare istismar keren. Be cudahiya Alevi u Sunnitiye yekitiya gele Kurd ve be esas. Jibu gele Kurd Kurdistan statüek edi pevistiyeke. Paşe Şeyh Murşid Xeznevi axivi gud perskileka Kurd ne perskilekek oli baveri yanji aşiriye perskilekeke ne teveyiye de çareseriya perskileka Kurd dedi ve ser fikra reberapo deme de sekitiya ne teveri avakirin. Xeznevi balkşan ser politiqen erişkar yen heteşe yen edici Alevi u Dursiyan ugud xwestin ve heman politiqe neziki Kurdan beben. Le gele Kurd u gele Bakure Suriye bittifaqın xwe u hezawan ya hev parqasede parasnek ciddi u Kurtike disaji ez bank le hemu hezen Kurtikem ku yekitiya xwe ava bike yekitiya me Kurdan ve azadiya me misoger bike civin ve pers u bersivan bidawi bu. Kongresler komkuji şermezar ker. Kongresler bida xuyane ke erişa çeteyin deslatlar yedem ki Suriye ku per evare le gunde eltin ya der hafire pekaniye şermezar ker. Kongresler ku tencama erişa çeteyin gireday deslatlar ya Şam'e de prani jijin haf sivil şehit girin uçar keci bilindar kirin. Demek ku emji bu yekitiya gele Suriye tekuşine dikin u duhazın arami u demokratik buna Suriye'yi pek vere Erişen be bir rengi dijminatiya gelane onay kabul kirin. Kongresler dest şankir ku eriş roja konferansı hevgirtina jinin Suriye'de pekat ugut ev eriş bu tekbirina yekitiya gelan o jinin Suriye'yi bu. Ev eriş provokasyon bu ulide ji hevldanin çareserkina pırskirekane. En banklı deslatariye ve gohezdikin ku hesabı konkujiye bide ude ve sujdar varındar zandın. En vekili xısına kongresler em hesabı ve konkujiye teqez buxazın namaze ku jin uzar bune qurbani. Bila herkes bizanbe ko heza yekirti ya jinan ve re ne de erişen ve rengi u ve her de veri biken cihete koşin u hevgirtina jinen Suriye'yi. Keneke eriş u konkujeli dil hafire şermezar ke konsere ve bera kongrene teviya Kurdistan'a keneke bida xuyane ke konkuja kuçekdarın deslatlar edem ki Şam'e ile der hafire pekani şermezar ker. Keneke guçeteyin gireday deslatlar ya Şam'e destek eci devlet atıkçı digerin u erişan diken. Ev demek gel Ruşlat Halep'e erişe der hafir u der durave diken heri davi de 20 Eylül 2025 ande komençete yengireday de slatariya Şam'e legunde umtina ye der hafire bidrunayan pişreji bu obusan rast resmale sivilan kirin armanç. De encamedejin uzaruk jidanav de haf sivil şehit bun çarjı birindar bun. Ev sürci reze nine konkuji bun pekinin sistematik yençeteyane. Keneke heri davi gud armanca ve erişe şikandına iradeye gele heremeye u belavkerna tırse dına vasilande en bankacı vakanam ne tevi hemu hezen peyvendidar dikin ku de seransere Suriyeli diji konkuji usucen şer verkevin u desteki bidin hevdanen jibu avakirna Suriye'ke demokratik. Nune Fransa'ya leneteveniek buyi ve Suriye reze jehemu PKK anre bigere. Nune Fransa'ya leneteveniek buyi
جورم برون خواست سوریه به ولاتک کو ریزی جهمو پیکاتین خوره دیگره او گرینگی دا گوهرتنا سیاسیا سرکفتی یوم بونو دا خفتنا خویال مجلس اولهیه یعنی توین یک بوی دا گود دمه این داوید تندیال هرمی پیش کتیه و اف جی نشانه گفنی دیج یک بونا پیکاتین سوریه دبی راپورا کمیته سربخو یعنی توین یک بوی درباره بویرین تندیل هر لبرانبری و دوره پیشکش کرن نونر فرانسه خواست کو آلیکاری مروویین برفره جبو گلن سوریه ورن پیشکش کرن ده دوام دیجی دیار کر کو فرانسا دخوازه پیشگیری بده گوهرتنا سرکفت و پیش روژه که آرام جبو هرمه ایرشین اسرائیل دیجی لبنانه دوام دکه وزارت تندرستی یا لبنانه راگهاند کو دیریشه که هوایی یا ارتش اسرائیل دیال دیجی باجاره بین سیبل لبنانه هریکم 5 کساتن کشتن ناوند دستوردان لزگین وزارت تندرستی جی خواست کو تیمن در دستوردان لزگین کار خو لجی ایریشه ده دومینن کو احتمال هه هجمار قربانیان زیاده تر به وزارت اشکره کر کو دی ایریشین اسرائیل دی ج مجدارا 2024 ve zedetiri 335 kez hatiye kuştun u zedetiri 500 kez jî birîndar bûye. Beleguddan ben uçan servis ve peşkeş kirin ana hatırı ve demiş.